Дораболорун кылгастык бода шефер линейкадан тугунан кепси. Меха метровка бар. Бу метровкадан примерно 100 сантиметр ылыхка. Кас 1 сантиметр, ол ата примерно 1 сыл. Бу 1 сылтан сорого меха уже хатылах, той таханан бу манна биги хайдахтан кöyентен өппү. Олгудан барын кепсимеппин, той таханан мен олус чөй олордум диямен. Хомойогихин где-то агухон хеттон 5 сас кенниттен бигихин бир манныгы чөй сенехтик олорбакпут. Бияка калбыппыт барта буэре бар. Тог бар күлүбүт, өрүбүт, жолбут саргыбыт, өрүлах түгенлер бит, жоллах түгенлер бит, тапталбыт барта буэре егер бар. Бу мин бар соох кепчигин, бу эги бар соох кепчикки. Кимехара мала хун болон сөп, кимехара мала кылгас болон сөп. Тог бар олокпут барта маннары бар. Билден турар бу кепчиг егер өрүлах да түгенлер, хомолтолах да түгенлер бар болулар. Ол гынан баран хомолтолах түгенлерге ахайман, кайтар даган сырдыкка онно өрүлах ара түгенлери беледи сада. Тог бар болгомтоготун бартын сикихилер гидигер эрүүру. Bir günahı, 2 günahı, nedele, ыйдар сыллар. Билен турар bir төкүн беги кыржан олор булуп. Онна ол олорун саныйпыт. Төһөчүгэй олого олорду бутуйди. Бу хаа бутолок бутун тугунан толорор бут кас бидди кихе кабетин илитигер бар. Тог бар өрүбүт, көтүбүт, тапалбыт, сикихилер бит барта бу кылгас кемигер балу. Олихин манна хаа бут кас бидди күмүтүн бартын сикихинден толоруктакпы. Кинолога көрөрбүк курдук олус кылгас онна олус түргендиге ахар. Олихин кас бидди сылбытын бартын ситиилактик олору.